Reka nongere mbasuze mbifurize gukomeza kugira ibihe byiza mwebwe mwese dukomeje kugenda tubana mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Mbahaye ikaze mu kiganiro cy'imikino tugiye kurebera hamwe byinshi bitandukanye, ndetse tugiye kureba n'andi makuru agezweho akomeje kugenda avugwa muri ekipe ya APR Football Club, aho hari amakuru menshi atandukanye akomeje kugenda agaruka mu bitangazamakuru bitandukanye. APR yaraye yitwaye neza umukino wa mbere wa Sekafa Kagame Cup season 2024, baraye babitwayemo neza, baraye batsinze umukino. Turabigarukaho tuvuge ibyakurikiye nyuma, ese imyitozo ipanze gute kuri uyu munsi wo kuwa gatatu. Imyitozo yatangiye ku isaha y'isa 8, birumvikana ndikodingaga iki kiganiro imyitozo yamaze gutangira ku ruhande rwa ekipe ya APR Football Club. Ni imyitozo ubwo yari ku isaha y'isa 9 za hariya Dar, akaba APR Football Club iri kwitegura n'ubundi umukino ifite ku munsi wo kuwa gatanu na ekipe ya Sport Club Villa yo mu gihugu cy'Ubugande. Birumvikana ubwo tukaba turi kunyaruka twirukanka cyane tureba amakuru menshi mashya ari muri ekipe ya APR Football Club. Ubwo birumvikana mu nyemere turatangira kuri iyi Sekafa Kagame Cup. Ni Sekafa abakunzi ba ekipe ya APR Football Club bose muri rusange bavugaga bati ekipe ya APR igomba gutwara Sekafa, APR igombe yizane. So ekipe ya APR Football Club ikaba rero ari ekipe yaje kuba itangira neza igice cyayo cya mbere, ndetse inatangira neza Sekafa Kagame Cup 2024, aho ari Sekafa Kagame Cup yatangiye ekipe ya APR Football Club itsinda ekipe yande yatsinze ikipe ya Singida Black Stars. Ekipe ya APR Football Club abenshi mu bakunzi bayo bari bategereje ko iza kubanzamo bamwe mu bakinnyi bayo bashya barimo Richmond Ramte, Dauda Yusuf, Ariuso Wan ndetse na Mamadusi, ariko nago ariko byagenze siko byagenze. Akaba ari APR Football Club yaje kubanzamo abakinnyi bari basanzwe muri ekipe ya APR Football Club. Aha turi kugendana, APR yabanjemo abakinnyi bari basanzwe babanza muri ekipe. Kuri line up yari yabanje mu kibuga, benshi twari twiteze ko nibyo twiteze ko rwose iza gushyiramo abakinnyi bashya, twiteze kiza kubanzamo bari abakinnyi bashya bari Chimuramu, ariko ntago ariko byagenze. Ekipe ya APR Football Club yafashe decision yo kubanzamo abakinnyi bari basanzwe. Yega abakinnyi ba APR Football Club bashya nabo baje kwinjira mu kibuga. APR yari yabanjemo abakinnyi 11 bari bagombaga kugira gute, bagombaga guhangana na ekipe ya Singida Black Stars. Abo bakinnyi 11 bose kamba gugarukiraho mbakubwire neza cyane, abakinnyi 11 APR Football Club yabanje mu kibuga. Ubwo ni nyuma y'uko umukino wari wabanje mu itsinda ekipe ya Elimelek Bentu na Sport Club Villa wari warangiye ekipe ya Sport Club Villa zinganyije. APR yari yabanjemo Pavel Nzira, Giringiro Gilbert Kagege, Nshimimana Yunus Watara, Nige na Krema ndetse na niyo mugabo Claude bakinaga muri defense, Ramadan Nibizi, Tadeo Ruwanga ndetse na Ruboneka Jean Bosco bakinaga hagati mu kibuga, Dushimimana Olivier Muzungu, Victor Mbama ndetse na Gilbert Mugisha bataka. Mu gihe abasimbura bari Ishimwe Pierre, Ndayishimiye Dodone, Richmond Ramte, Kwitonda Rebecca, Kategeria, Dauda Yusuf, Mamadou Si ndetse na Tuyisenge Arsene Tuguma. Toza Ridar Konovic, system ya 4-3-3. Ekipe ya APR birumvikana ekipe ya Singida Black Stars nubwo ari imwe mu ekipe adafite abakunzi benshi ari mu gihugu cya Tanzania, yari yitezweho gutanga akazi bitewe n'abakinnyi ifite, cyane cyane abasatiriza barimo ba Elvis Rupia ndetse n'abarimo ba Maruf Chake na Victorian Adebayo. Lomva so ibyo byarangiye
nyuma y'umukino warangiye APR itsinze kimwe ku busa cyatsinzwe na Victor Mbawoma ku mupira watewe ishoti remeye cyane ryatewe na Ramadan birangira ikipe APR itsinze umukino ngo ikaba iyoboye itsinda se n'amanota 3 n'igitego kimwe zigamye izindi zigakurikira ubwo Singida Black Stars ni yanyuma ifite umwenda w'igitego kimwe yatsinzwe na ekipe ya APR Football Club. APR kaje no kubona amahirwe menshi mu mukino we yateye free kick yari muri surface nyuma yuko umunyeza Metasha Munata bari bampasha umupira akawufata n'amaboko itemewe akaba ari indirect free kick birangira APR Football Club iteye byaje umusaruro. So APR rero Chairman mbere ko ekipe ya APR Football Club ijya guhaguruka mu Rwanda yatangaje ko ekipe ingabo z'igihugu igomba gusinyisha abakinnyi basigaye rumva hari abakinnyi basigaye ekipe igomba gusinyisha. Mu bakinnyi bavuzwe harimo amazina cyangwa se mu bakinnyi bakenewe harimo ba Macacari babiri baba winga ndetse na nimero 10 wamaze kuba asinyishwa. Nimero 10 wamaze kuba asinyishwa bamwita Mahamadou Lamine Ba. Uyu nguyu no munyamari abantu bari kuvuga ngo ni agiye kuri liste cyangwa se agiye mu mikino Olympique nibyo ariko agiye mu mikino Olympique nk'umuri zavu naga ari umukinnyi wahamagawe muri equipe principale. Equipe principale yahamagawe n'abazamu babiri barimo Umar Koulibaly, Racine Diarra wa Olympique Lyonnais. Mu gihe abantefanseri bahamagawe harimo Ibrahima Cissé wa Schalke 04, Ahmed Diomande wa El Ittifaq, Mamadou Tunkara wa Guimarães, Mohamed Cissé wa Penn State, Hamidou Diallo wa Valence ndetse na Fode Doucouré wa Red Star Belgrade. Hakaza abakinnyi bo hagati barimo Koli Sako wa Napoli, Isufu Sissoko wa Bordeaux, Boubacar Taro wa Wolverhampton Wanderers, Al Salam Adjidou wa Setif ndetse na Moussa Diakite wa Cadiz. Mu gihe abataka bahamagaye Shekina Doumbia wa Shabab, hakaza Demba Diarra wa Maniska FK, hakaza Wilson Samake wa Rennes, hakaza Ibrahima Diarra wa Huddersfield Town ndetse na Tiemoko Diarra wa Reims. Mu gihe umutoza ari Badara Arou Diallo. Uwitwa Mahamadou Lamine Ba ari mu bakinnyi b'abarizavu ariko byarangiye nawe bahagurukanye na ekipe. Abakinnyi b'abarizavu ni 4 harimo Rutahizamu Issouf Mayiga ukina ekipe ya Vise FC, hakaza umumiriye cyangwa se umukinnyi hagati wakina ekipe Olympique de Beja ariwe Mahamadou Lamine Ba, n'umunyezamu Hassan Diarra AS Real ndetse n'umukinnyi hagati yitwa Fadi Koulibaly wa Stade Marie. Uyu mukinnyi Lamine Ba akaba amakuru haravuga ko yasimaze gusinyira ekipe ya APR Football Club amasezerano y'imyaka 2, transfer igoye cyane APR Football Club kuko APR byayisabye ko iza kugusinyisha uyu mukinnyi mbere yuko ekipe ya Mali yerekeza mu gihugu cy'Ubufaransa kugira gute gukina imikino Olympique. Uyu Mahamadou Lamine Ba akaba nkuko mbikesha umunyamakuru Sam Karenzi yarafite agaciro k'ibihumbi 350 by'amadolari kuri transfer market, ariko ako gaciro kaje kwikubita hasi nyuma yuko atandukanye na ekipe ya Olympique Beja yo muri Tunisia. Nuko ibintu byagenze abantu bumva ukuntu kuri kumeze.
aba ari kukubwira ngo ni umukinnyi wajenze ekipe ya APR, sinzi ahantu biri kuva, kuko ni umukinnyi nibyo APR yiza ku activatinga contract cyangwa se iyo umukinnyi aza kuba akiri umukinnyi wa Olympique Beja, APR Football Club yari kugira gute, yari kugura amasezerano ye, yari kugura amasezerano muri ekipe Olympique Beja, ariko byaje kurangira ekipe ya APR Football Club imubonye ku buntu, yamuhaye signing on fee, imwemerera n'umushahara, bita bikuraho urujijo rw'uko ekipe ya APR yaguze Mahamadou Lamine Ba, wifuzwaga na ekipe ya Esperance de Tunis. Umuyobozi w'ikipe ya APR Football Club yahamije aya makuru avuga ko uyu musore w'imyaka 22 ukomoka muri Mali azaza muri ekipe ya APR avuye mu mikino Olympique igiye kwera Paris. Umukinnyi ushobora kuba akina, umukinnyi ushobora gukina satira cyangwa akanyura ku ruhande iburyo, yari kumwe n'ikipe y'igihugu ya Mali batengeje imyaka 23 yaboneye itike y'imikino Olympique muri Maroc, ndetse birangira izwe ku rutonde rw'abashobora kuzitabazwa bibaye ngombwa muri iyi mikino izaba guhera tariki ya 24 z'ukwezi kwa karindwi kugera tariki ya 10 z'ukwezi kwa munani. Mahamadou Ba na APR Football Club yamaze amezi 2 bari mu biganiro ndetse na chairman w'ikipe ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru igihe berekana umutoza mushya. Yaravuze ko zimwe mu nzitizi bari guhura nazo ari uko hari abakinnyi bifuza bashobora kujya gukina imikino Olympique. Nuko ibintu bimeze, Mahamadou Lamine Ba, abakunze b'ekipe ya APR Football Club, ni mwicare mutuze, agatima gatimaze, umutima usubire mu gitereko, ama ekipe yibutse ibitereko yasheshe. APR Football Club yamaze kwegukana Mahamadou Lamine Ba. Hasigaye wingers machachari 2 7 na 11, dore ko Apa Masong Bemor, Gilbert Mugisha, Kwitondere Baka, Muzungu na Risene, APR Football Club muri projet yabo barabona ko atari abakinnyi bahagije cyane kugira ngo baze bubake APR Football Club iryana. APR atangiye kubavugisha amagambo menshi, APR atangiye gukora ibishoboka byose kugira ngo igarura igitinyiro cyayo ku ruhando mpuzamahanga. Mbabwira ntimukomeze mugire ibihe byiza, tuzegura amande makuru atata turebera hamwe byinshi bitandukanye, nandi makuru aza kubagezwe muri ekipe ya APR Football Club, tureba byinshi bitandukanye ndetse n'ibindi biza kugenda bigarukaho, tureba nandi makuru aza kubagezweho.